ابويا جه. الله، مش قلت لك يا ابوي؟ الله، مش قلت لك يا ابوي نمشي وراها؟ اهي اقعدي. قاعدة مع راجل غريب. اقعدي. مين انت؟ انا ما عملتش حاجه يا ابوي. مين اقعد. انت يا استاذ؟ اقعد. مين انت؟ اقعد. مش انت اللي ما رضيتش تتجوزوني؟ هو ده اللي هترفض العرسان عشانه؟ مش انت اللي ما رضيتش تتجوزوني؟ انت عديني عشان عملت ايه؟ ابوي. عملت ايه؟ عملت ايه معاها؟ انا قلت لك انت. عملت ايه معاها؟ خلص. حته ثاني. حته تاني ايه؟ عملت ايه يا معاها؟ حبيبي اقعد ساكت. ابوي ما انت اللي مش راضي تتجوزوني. انت عايز تعمل ايه يعني؟ هو ده اللي رد العرسان كلها عشانه. قول لي العلاقه بتاعتكم بدات ازاي؟ يا ست روح شوف بنتك. الشربات الخميس الجاي. الشربات الخميس الجاي. يا ممكن اقعد جنبك؟ هضايقك كل حاجه؟ اتفضل. لا انت اسمك ايه؟ ليه بتسألي ليه؟ بسأل عادي. ايوه ليه؟ ايه السبب؟ تسألي. انت مالك بتكلمني ليه كده؟ قرفان ليه من نفسك؟ عايزة ليه تعرف؟ هتبقى انت كمان؟ لو وجودي جنبك مضايقك امشي ولا حاجه. يا ست انا قلت لك اتفضلي. ما هي انت كلكم كده. انا قلت لك امشي. تبقى انت وابويا واخواتي. طب انت ليه قرفان كده؟ طب انا قرفان عشان اهلي عايزين يغصبوني على جواز انا مش عايزاه. انت بقى قرفان ليه؟ طب وانا مالي بام الجوازه؟ قرفانه مش قرفان، انا مالي. طب اقعد بس كده وصلي على النبي. فرجت علينا الناس. كنت تقول لي ما تقعديش. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا ستي؟ اتفضلي احكي. ابدا اللي كده قاعد وحدك، جيت احكي معاك شويه. ماشي انا ماليش دعوه بالمشاكل، دخلنيش مشاكلك. ده انا بحكي لك بفضفض معاك شويه. هي مش الجوازه بالغصبانيه برضو حرام. انت اهلك عايزين غصب عنك تتجوزي؟ ايوه عايزين يجوزوني الواحد انا مش عايزاه. عشان كده سبت لهم البيت وجيت قعدت هناك. قرارك ماليش دعوه باهلك، انا بقول لك القرار قرارك ماليش دعوه. ازاي هتجوز من غير ابوي؟ لا ما جوزيش من غير ابوي، يعني انت اغصب على اهلك اني انا مش عايزه الشخص ده، انا عايزه الشخص ده. ما حدناش في الصعيد احنا الكلام ده. البنت ملهاش راي، ملهاش راي ابوها وراي اخواتها. ما هو ده اللي احنا عايشين فيه. ما انت عايزه ايه دلوقتي؟ افضفض معاك. لقيت حد كده بتكلم معاه وخلاص. بس انت ايه اللي مضايقك برضو؟ يوه يا ستي انت مالك؟ ايه اللي مضايقني؟ مش اني اروح انتحر يعني اقوم ارمي نفسي من الميه؟ انا اللي هروح انتحر عشان قرفت من الدنيا دي ومن اللي فيها. ابويا جه. الله، مش قلت لك يا ابوي؟ الله، مش قلت لك يا ابوي نمشي وراها؟ اهي اقعدي. قاعدة مع راجل غريب. اقعدي. مين انت؟ انا ما عملتش حاجه يا ابوي. مين اقعد. انت يا استاذ؟ اقعد. مين انت؟ اقعد. مش انت اللي ما رضيتش تتجوزوني؟ هو ده اللي هترفض العرسان عشانه؟ مش انت اللي ما رضيتش تتجوزوني؟ تعالى اقعد. اقعد يا اخوي اقعد. عملت انا ايه؟ قلت لك نمشي وراها. اقعد. انت مين يا عمل استاذ ايه؟ انت؟ انت عديني عشان عملت ايه؟ ابوي. عملت ايه معاها؟ انا قلت لك انت. عملت ايه معاها؟ خلص. حته ثاني. حته تاني ايه؟ عملت ايه يا معاها؟ حبيبي اقعد ساكت. ابوي ما انت اللي مش راضي تجوزوني. انت عايز تعمل ايه يعني؟ هو ده اللي رد العرسان كلها عشانه. كلام ايه اللي اقعد افهمه؟ ايوه كلام ايه اللي اقعد افهمه؟ احكي لي. يا عم ويدك يا عم. قاعد اختك مش غلطانه. يا عم ويدك. قاعد اختك. ما تخليش يمد يد عليا يا ابوي. بالراحه كده بالهداوه. براحة ايه؟ طب هو ايدك كنت مش هو زالكم. بالراحه وقول لي العلاقه بتاعتنا. كلمني. كلمه رد على واحده. ابوك كويس. قلت كلمة واحدة. انت يا ابني. اقعد ساكت اسمع كلامي. انت يا ابني ما اسمعش صوت حد فيكم العمده قاعد. يا كلاب انتوا الثلاثه. قول لي العلاقه بتاعتكم بدات ازاي؟ يا ست روح شوف بنتك. الشربات الخميس الجاي. الشربات الخميس الجاي. يا عم انا عايز احسن يا ابوي. الشربات
هتكتب عليها انا هتكتب بس كتب مبروك. الكتاب. طلع طلع القفل. رن على المأذون هاته. انا رن على المأذون. يا مأذون هيرن على المأذون هيجي. اقعد يا بنت. مأذون مش عايز يا عم، سيبني يا عم. يا عم روح، يا عم روح شوف بنتك يا عم، بدل ما تنصحها وخاف عليها. اقعد يا تخليك اقعد. اقعد افهم. بدل ما تنصح بنتك وتشوفها عايزه ايه، كانت عايزه ترمي نفسها في الميه. عشان عايزه اتجوز. انت يا بنت عايزه تنتحري؟ ايوه عشان عايزه اتجوز يا ابوي وانت مش راضي. تتجوزي ده؟ ايوه عايزه تتجوزك من زمان هي. يا عم نسوني مش هنا، انا مش هنا، انا حته ثانيه. خد طيب يا ابوي يا أخي،